ଭାଇର ପ୍ରକୃତିର ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେବେ ଯେ ଆରେ ପର ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା ଆମର ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି। अरे तू काय को काय सोचते करू अरे एक प्रति और हम अलीशा ভিতরে অনেক প্রকাশ করে अरे अनेक তারতম্য এই অনেক अरे এবারে প্রা হচ্ছেন গরিব মাইক সবুরি সাই আরে ঝিଅର ଇଜ୍ଜତ ମୂଲ୍ୟ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଗାଁ ଟାଙ୍କର ଭୁଲେ। अरे एମାନେ हे ଉପଭୋଗ ପାତି ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ଭଳି ହାଇଟାର ଶ୍ରୀପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ मनोरंजन करिबो और ऑइस करिबो এই অনুযায়ী সরকার মুখ কেটে ঢোকা পড়ে এত পুরো পরিস্থিতি ନାଇଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଖେଳନ ହାରିବା ପୁରୁଷର ମସ୍ତ ବଡ଼ ବୋକାମି। ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ତମ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ସୀତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଡୋହରେ ସମ୍ମେଳନ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିଯାଇଥିଲା ଧ୍ୱଂସ ଆଉ ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀ କଥା ବି ଭୁଲି ନଥିବ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଡୋହରେ ପରବଂଶ କିନ୍ତୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। अरे तू ये साधारण ଝିଅ ପାଇଁ ଭାଇ ସହିତ ତୁ ଦୁଶ୍ମନୀ କରୁଛୁ ହଁ ଏ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତି ଅଛି ତୁ ତ ଭାଇ ସହିତ ଦୁଶ୍ମନୀ କରି ଚଳି ପାରିବୁ ତ ହଁ रे बाबा ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। अरे तू कोण ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରବଚନ ନୁହଁ ଭାଇ ଖେଟିଂ ଦଉଛି ଖେଟିଂ କାହିଁକି ନା ମାଉସ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସେ ମୋ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସ୍ଟେପ୍ ନେବି। ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ତମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ମୋର ସେତିକି ଅଧିକାର। तू ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁ ଏଇଆ ତ ତୁମେ ତମ ଭଳି ରାବଣର ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ହୋଇଛି ସେକେଇ ଦଉଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତୁମେ କଣ କରିପାରିବୁ ତମେ କେବେ ଭାବି ନଥିବ। ଭାଇ ଭିତରେ ଏମିତି ବଚସା ହେଲେ ଇଏ ବାହାର ଲୋକ କଣ କହିବେ ଏ କଥା କଣ ତମେ ଜାଣିନ? ମହାନ୍ତି अरे से ଟୋକାଟାକୁ ବୁଝେଇ ସେ ଟୋକାଟା ଯେମିତି ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରେ ନଚେତ୍ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣର ପାଟିଟାକୁ କେମିତି ଚୁପ୍ କରାଯାଏ ସେ କହିଦେବ ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଇଏ ଆମ ଡାକରା ଜଗାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ହବ ତାକୁ ପୁଳାଏ ଫୁଟିବା ଚାଲୁ କରୁ ପୁଳାଏ ଫୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତମର ଅପେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫୁଟିବା ରହିଥା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ଭେଟି ଦିଅ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ବାବୁ ମାଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥା କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ ସେ କଥା ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ। अरे टोकाटा परिस्थिति पूरा फुल ठंडी दे
ସ୍ୱାଦ ନ କରିଦେବ ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ହଁ କହିଛ ମହାନ୍ତି ସେ ଡବାଟା ହଉଛି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସଫା ନ କରିଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଠିଆ ହବ ମହାନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଠିଆ ହବ ଏ କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି ହଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଉଠ ଆରେ ଉଠ ବାବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଝଟକା ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ସାର୍ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଘରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଆମ ଘର ତରଫରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହାତକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବୋହୂ କରି ନେବେ। ହଁ ସାର୍ ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିର ଦରମା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଙ୍ଖେ। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ବାବା ଠିକ କହିଛି ଆପଣ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆରେ ତମ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘରଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘରଟା କରିବ ଆରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲେ କୋଉଠି ହଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସାର୍ ହଁ? ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ପିଲାର ମହାଦେବକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ସାର୍ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝେଇବୁ। ଆରେ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କହୁଛୁ ଚିନ୍ତା କଣ କରିବା ଅଛି? ଆଲୋକଟା ପରା ଆମର ଭଲ ପିଲା ଟଙ୍କାଟା ସେ ସୁଝି ଦବନି ଆପଣ ବୁଝିନେବେନି? ହଁ ଆରେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆରେ କିଛି ଟେନସନ ନେବାନି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିରେ କିଛି ଟେନସନ ନେବାନି ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଶୁଣିଲ ଆରେ ମୋର 3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇ ତମେ ଟଙ୍କାଟେ ନିଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଟିକେଟ କାଟି ନେଇଛି କଣ କରୁଛ ଓ ଆରେ ତମ ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି କଣ ଆରେ ତମେ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହଉ ଆମେ 10 କି 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଆଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ କୋଭିଡ ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ଚାଲିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ তুমি যাও জলদি ফিরে আসবো ওকে। ওইটি আছে ବାପା ଆଲୋକ ଚିନ୍ତା କଣ କରୁଛୁ ବା ମଉକା ପାଖରେ ତିଆରି ଅଛି ପରା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଦେବା ତୁ ତାର ବାପା କିଛି ଅସୁବିଧା ଚିନ୍ତା କଣ କରୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ए मोहंती अरे प्लीज कोल्ड ड्रिंक्स का हमको अभी पियो ना इसके हमारे सियामर सारी टेस्ट ना लागे ए जाओ सुनो
যাই। এই দিও জিনিসটা কি বন্ধ সেসবের কোনো ব্যবস্থা নেই। আরে সেমিতি কইলে তুমি কি হবো তুই মানে তিন হলো এই কাকা এই কাকা আরে মহান্তি আরে কোরিয়া মঞ্চু সৌপন মোহ বসনা মতে পাগল করে দিল রে মহান্তি পাগল করে দিল আর সে আরো কষ্ট ফেরিবা ভিতরে অনেক মহান্তি মনর শিশুটাକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି তাহলে কবে মেটাই দৌড়াচ্ছি জন্ম আপনার পর 12 বছর রাতে মাংস খাইବାକୁ ইচ্ছা তার লগে দৌড়াচ্ছি ସେ ଆଲୋକଟା ମାଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ରେ ମହାନ୍ତି ମତେ ମହାନ୍ତି ମାଲ ମାନେ ଖାଲି ତ ହ୍ୟାଲୋ ରାଗୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ରାଗିନି ଆରେ ମୁଁ ସେ 1949 ମସିହାର ବେଳରୁ ରହିଛି ওই সহিত জবরদস্ত দর্শন করে এই কলানি আজি তাদের নিউ জেনারেশন নিউ বিহার তোর সহিত টিকে রোমান্টিক বার্তা করবি আর তারপরে রোমান্টিক গানা গাইবি এ জীবন চৌপন କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଲୋମି ତ ମୁଁ କଣ ବାଘ କହିବି ପଡ଼ିଛି ମୋ ଗାଁରେ କେମିତି ନାଚ କରୁଛୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ବାବୁ କୁହ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚ କରିବି ଖାଲି ତୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବି ଦର୍ଶନ କରିବି
କେମିତି ଟିକେ ହେଇଗଲା Nagesh, Naga. Nagina, Nagina. Nanti, masuk. ধন্যবাদ পাখানা এইগুলা আবার আবার পড়া ছিল আরে কিছু বুঝবানি পড়া ছিল অথচ মাকে দেখি কোন কিছু বুঝি পারো না সত্য কথা সত্য কোন মুখ কিছু বুঝবানি পড়া ছিল সে নাগর নাগর সব মতে জোর করে বলো না Lahat sa loob mo yan. Hey! तो सामने कोई नागेश नागा फांसी जाए हे रामाने दूसरा टावर किसी करी पारी बुली बे दूसरा टावर किसी करी पारी आराम लगा पता तू मारो भाई Hey! दूसरा टावर की कौन भरता हे रामाने दूसरा टावर की नहीं सो My name is Nagesh Naga. I mean Nagina Nagina. वो पाखरे अर्थ बड़ अछि आईन कानून सब कुछ अछि दूसरा का निज को निजे बुझी दे तू किछि करि परिबो किछि करि परिबो আমাদের দল চুপ করো এই আর করছো আর করে তুমি চিৎকার করে পুরো আমি করবে চিৎকার আমি তুই সরটা চিৎকার করবি এই শুনি বলবে সারা তোর কিছু বি লাভ হবনি स्वामी आलोक का सहित कथा किंतु आलोक स्त्री सहित अरे मानुष को भूल कर दी मुझे भूल कर से भूल क्षमा नहीं अरे मनुष्य मात्र के समस्त हां मुझे देवा देवी हो से भूल करी अरे भूल करिबा बाबा स्वामी हमरा तू कहू एटा मुझे साधारण बोलनी अरे मुझे को देखो नहीं मुझे जो भूल करी छी से भूल पे कंपनी मिशन आई मीन क्षतिपूरण हां अपन को धा क्षतिपूरण हेछि मुझे का हरण करिबी मानती आज्ञा कहूना ये बापा लोग चिंता करो और भाई तो का अरे बाबा चिंता करो और ये बाबा लोग देख और बाबा लोग तू बात दिलो
Hey, Sally! तू सही बात चुप कर मानती सही बात है ना हाँ खाली तू एथर तो स्वामी सहित कथा ए नागेश नागराज सहित बोल ए नागेश नागराज होची गोटे विशांत सत्य आगे नाउ लागी मारती कैसा हमको चुप रहने को बड़ी बाबा हमको चुप रहने को बड़ी बाबा वो खाली स्वामी हुआ वो गोटे बापा पुआ आ गोटे होली भाई गोटे परिवार में मुंडे अब तुम होली बाहर टोका सब डोरे पड़िए पूरी मोर कोटिया कोटा कर दो बापा मोर लोक से सही पाई पूरी सुसाइड कर दे तकर तमे को पर कौन करबा होती और कौन न करबा होती तमे कौन कहू मोर इच्छा पे का टोका रे तम मोर बाबा कराबो केमिति भाभी पाइले तमे केमिति अब जा मोरी बा बापा से बेटा पड़ी जाउची सोना बजी कुतरे मजा होती बा मोर का सारा बड़ी से तमे इज्जत शब्द किए बा मुझे आदिवासी समाज रे इज्जत शब्द होची टोका जहां पर जेते टोका तारो जेते इज्जत କହିଲା ସବୁ କଥାକୁ ତମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରୁଛ ଅଥଚ ମୁଁ କରିପାରୁନି चारि लक्ष टଙ୍କା हाथ सदा मो भौणी बाहागर भांगी जीव टଙ୍କା सप्ताह सप्ताह मते चुप करी बकवास करी ଟଙ୍କାଟା ଜାଣି ତମର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବେଚା ବୃତ୍ତି କରି ଏଇ ଟଙ୍କା ଦବ ତମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବନି ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଥିବ ପ୍ରାୟ ଆପତ୍ତି କରିବନି अरे क्या मैं सबूत न करूची हरी सोसाइटी फैमिली रो दुर्नीति लक्ष्य मंत्री माने निज मंत्री पद सुरक्षा पाई हाई कमांड को भेटी दउछन्ती भेटी ଆଉ ଏମଏଲ मंत्री माने निज पदवी सुरक्षा पाई निज को भेटी दउछन्ती भेटी ए भा ମୁଁ ତ को मंत्री की एमएल ମାନଙ୍କର ସବୁ କରୁନି ए भा আমি দুজন যদি চুপ করে
स्वामी और कोई ना सामने कहीं पर मुसाफिर आई आप बचाए तमारा दोष ना मोरा दोष जीवन